Peygamberimiz aytат. Kredit algan je bergen kişi erkek bolsa, anda ağa Allah Taala taraptan berile turgan azap. Je anın en tömönkü günösü. Ya koyçu şuda günöbü degendeki en tömönkü uşul dep atat. Kreditke akça bergen jana algan kişi eğer erkek bolsa, öz apası menen, egerde kreditke algan kişi, algan insan, je bergen insan ayal bolup kalsa, anda al öz atası menen bir töşöktө 36 jolu zinaga barganын günөsүн alат деген. Бул мында кол шилтеп, бул күнөө эмес экен, боло берет деп чыртып күрүп кете турган. Эми жогору жагында сөз жок. Төмөнү ушул. Өзү төмөнү ушул. Андан төмөнү жок. Ушул да күнөөбү дей турган жери өзү ушул.